Giikaro kia mwanya kia bunge ya bururi kiria gikahanika muthenya wa ruciu kironekana gukorwo gikirirwo ritu munene ni mwena wa thirikari. President William Ruto akionekana kuhuthira bunge kuhika maundu maria makumuteithiriria utungata-ini. Ambunge ni makariririe maritwa maria mamuritwo na guthurimwo gutuika makamishina kamiti-ini ya ugai wa kigina CRA. Kamiti iria iri na uigiririki munene hari kugaya kigina kuri honge itiganite cia thirikari hamwe na cio ni thirikari cia matura. President itanya maritwa maya mothe ni makahetũkio niguo gutigakorwo na ithagathago cia honge ici kwaga mbeca. Ni kwenda kuga ruciu ni twina special sitting itetio ni our leader of majority through the speaker akienda tuhote kwariria maundu maria maroka thirikari ni agently ni hindi turahotire kugia na PSs na PSs maikarathi na ni hindi riu thirikari yathie formete koguo ona turi recess tutingihota guthie recess completely tondu kurio maundu marabatarikana gukorwo ringi magithi na mbere gwikika. Tuko na majina kama 4-5 hivi na tutakuwa tunaipiga msasa tukipokea ile report kutoka kwa committee, alafu tutajua kama wamepita ama hawajapita. No kiria gietereirwo na njira nene ni kana mwena wa thirikari ni ugatengemania riendekithia ria gucenjia gatiba na muno mogaruruku maya makirongoreria maundu matatu. Omwe wa mwari ni kumbwo kwa wabici ya mutongoria wa mung'ethaniro ta uria president arendekithirie kigomano-ini kia ambunge ya Kenya Kwanza. The president did indicate that he will be sending a proposal to the speaker on what he intends to push through. Wa mbere no ikurehe uhoro ucio wa gwiciriria uhoro wa amendment ya constitution nigetha tuone uria tungihota guteithiriria thirikari kana kwambia process ya kuhe the leader of majority wa wabici opposition leader wa wabici. Muoroto wa gutwara riendekithia riri bunge-ini ihinda riri ambunge mari rutha ni gukorwo kuringana na mutaratara wa gucenjia gatiba. Wona riendekithia riri riatwarwo bunge-ini ribatie kuheo ihinda ria mieri 3 niguo a Kenya marithome na marikirie. No ari dalili ati ambunge magicoka mweri-ini wa keri ihinda riu rigakorwo rigithira na uguo kwambiriria mutaratara wa gukinyaniria mogaruruku maya. Gucenjia katiba ndigwiciria under normal circumstances on through a parliamentary initiative ugetengeria no anga mieri 6 utegutengeria kawaida no ethire mieri 9 nginya mwaka mugima gucenjia katiba. Therefore for us to wait maybe for 1 year we need to start it as is now tondu immediately taru ya igirehwo ta rucio nigetha riu yambirie riu guthie process irabatara 90 days to process to andu kwirwo rai kane kwagirire tutanambia gwika anything. Mimi naunga hiyo mkono kabisa. I'll be supporting constitutional amendment ya kuweka official opposition leader. Akiwa mfanyikazi wa serikali si kuwa na nini namna hii, apewe ofisi yake kubwa, apewe magari yake, apewe security ili pia asikie yeye ni mtu. Maundu mangi maria magukorwo makirongorerio ucenjia-ini wa gatiba ni kigina gia CDF niguo gutigirira kiumbito na muthingi wa gigatiba na kunina ngucanio magoti-ini cia kana ni gibati gukorwo kuo kana ca. Na giikaro kia ruciu bunge no igakorwo ikihetũkia maritwa maria magutungata kamiti-ini cia CDF tuweke kwa katiba ili sasa hakuna koti itasema CDF is unconstitutional. Kwa vile tulikuwa tumeiweka hapo ndani pamoja na zile funds zingine zote ya Senate, ngaf na zile zinahitajika zote tuweke hapo ndani. Kuri kana ugite agika campaign thiko-ini igana rimwe cia mbere agithurwo ni agekira mikakati ya gutigirira twakinyaniria uria katiba yugite tukinyaniria uhoro wa 2/3 gender rule. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Kimani wa Ngojiri.